Assalamu alaikum урматтуу Ош-Кабардын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздарбы? Сиздердин көпчүлүгүңүздөр комментарий калтыргансыздар. Калмиям базарындагы, тоок базарындагы тартип, бүгүн 4 декабрь 2020 жыл. Биз мал базардан кийин мына тоок базарга келип калдык. Тоок базарда тооктардын баалары кандай болду? Биздин канал менен чоң көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басып бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе баштадык чыгарылышыбызды баштаганда эле ушул үндүктөр менен баштайбыз. Канчадан баалары? Бааларыны 1500 сомдон деп турдулар. Ош-Кабар каналына, YouTube каналы. Эркек экен, ургачы экен булар. Эркек? Чөжө окшойт, ургачысычы, ургачысын канча деди? Ошондой эле. Азыр эси жок экен, бирөөгө таштап кеттир. Ушул короз баа болуп жатат. Дакан корозбу? Канча өрүдас? 800 берди ота. 800, чалышыраак. Канча 500? Мына. Короз баа болуп жаттыр. Эси 800 деди, алган адам 500 деди. 500 баа берди. Бул тоокко 450 берди аттыр. 400 берип атабы? 400 берип аттыр. Бул короздордун да бааларын билип кетебиз. Канчадан эми ушулар? 500 сомдон. Үчөө тең. 1500ге беребиз, оптумаса. Оптумаса 1500ге берилет экен. Калтылары жок. Адам İnternetке кет. Заткар оған яқшы да. Дакамы булар? Әкенді қотындары. Канчадан эми дакан тооктор? Енді ерсіз қоған азмас. Жені кеп қоғанда. иштен тайнап бери жатат элек. Баалары 1500 сомдон экен, сатылат экен булар. Корозда билебиз, канча экен баасы, канча жаш? 1 жашар. Урушабы? Жаш болар тебетти. Жаш балдар тебет. Баасын канча деп атат? 550 болар. 550. 550 сомдук короз бул экен. Булардын баасын билебиз. Бул дакамы тазабы же таза эмеспи? Таза дакан экен. Канча короздун баасы канча? Короздун баасы 5000 кеми бар. Макилери 2000 кеми бар. Короздун баасы 5000 кеми бар деди. Байцовский бул урушабы? Урушкан короз экен. Эмне уруштурдуңар баасы канаптыр го? Кичине көрдүк дейт. Макилердин баасы 2000ден 2000ден кеми бар экен. Неге бул баасы кымбатыраак? Затыга карап кете берет да. Затыга карап, муну Мина маркасына карап кете берет го, ошондой эле экен. Муну уруштуруп жүргөндөр түшүнөбү өздөрү бааларына. Өздөрү баалап алат дейт. Баалагандар билет. Дакан кармагандар билет деди. Сиздин корозуңуз баспайды го? Көпчүлүгү номер калтырып кетти деп жазышат комментарийге. Ушул 5000 деген короздун ээсини калтырып кет, ээсинин номерин калтырып кетебиз. Бу чөжөлөрдө аслерден ошондо? Жок, бул жактан. Номерин калтырып өтөбүз. Номер 73 менен 0773 менен 078141 номерине байланышсаңыздар болот экен. Бу чөжөлөрчү? Дакамы буларда баалары кандай чөжөлөрдүн? 1000 сом кеми бар, ургачы, дакан чөжөлөр экен. Канчадан бербедиңиз? 600-700ден ылып беришпептир. Ушундай дакан ургач чөжөлөрдү издесеңиздер, номерин калтырып өтөбүз. Номер 0774 менен 75 2701 номерине кайрылсаңыз болот. Коробкада турган тооктардагы породаларын билип өтөбүз. Кандай порода булар? Брама породасында экен. Ургач тооктор булар? Эки ургачы. Корозу менен экен. Короздун баасы канча? 3 тең 1,5 миң. 3 тең 1,5 миңден түштүгүнө. Дагы барбы? 5 айлык чөжөлөр. 5 айлык чөжөлөр барды. 5 айлык чөжөлөр деди. Дагы бар үйдө жокпу? Үйдө жок дейт. Канчадан берип атат эми базар?
Pazar 800'den kıldı. 800'den. Yani bunlar bir semiye oladı eken, ne? Bir şey mi lan? Bir semiye eken. 800'den vermedik dedi. Brahma parodası. Nah, paypaklar var. Putun uçundan ele paypağı başladı eken, ne bunlar ne? Kança kilogram çıkartıyor şul? Koros. Hazır. Kime gelse? Başkan ya böyle tamam. 5 gün cetse bir cez olsa 8-9 kuvvette kuruz. 8-9 kilogramga çeyin la yetti. 8-9 kilogramga çeyin la eken bunu. 1 yaşına jetse. Urgaçılары 6-7. Yaşıga jetkende. Endi satılıp tur. Korozu kançaga? Uşul 1700 so'mga satılıp tur. Soyasın bunu? Ya bunu uyga koyuvergen. Uyga koyuvergeni? Tapmadım ahırı meni. Bu 1300 so'mga satılıp tur. Ha bu induktardı korozlarını 1800 so'm 1700 so'mdan berip attır. Soğuk düştü induktarının. Sıroğut Allah küçöptür pazarda. Porça to'qigandan keyin qaraysiz da. Bu tovuqlar Halmiyon bozoruna porterde kiriptir. Porterde kirgen tovuqlarning da bağlarini bilip ketesiz. Aralaşpı je jalan urgaç tovuqlar bu. Jalan mastekpi je erkekleri var. Jalan mastek dedi. Bağlar kançadan? 400'den. Soyışqa bular. Tuxumga. Tuxum bağatında tovuqlar eken. Kançadan bermediniz hem? Arqil qilishyapti. Parodaсын ne dep qo'yat bular? Parodaсын yaxshi tushunmayman men tovuqni. Bu bizning men to'g'ri emas. Mesni emasmi? Ya işte 7 Просто Ya bu Paypaklarını qarang. paypağı topusu var. Tovuqlar qanchadan? 700'den de. 700'den. Tiko. 700 so'mdan dedi. Qayaqasi? Hali olib qo'yinsa 10 motorli. Bozorga mınday çaqçaqlar kiriptir. Çaqçaq dep qo'yib bularni. Çaqçaq bu. Erkek urgaç var bulardan mastek qorozi. No turgandar qoroz bu. Mastek mi? Qancha 1000 so'mdan? 2000 so'mdan kemi var ekan bularning. Bu jatqandar çöjelerçi. Çöjelerin 800 so'm kemi var ekan. Bu jatqanchi buna? Buna jatqan. Makisi mi? Lan qorozi yo'q bu yerda. Qaysinisi qoroz? Uşul jatqan qoroz bu. Jatqani qoroz ekan. Tuxumu qanday bo'ladi bularning? To'q Xudayli bo'ladi. Görüңүздөр. Abul qoroz, qiyqirib atgan qoroz satılıp tur. 450 so'mga satılıp dedi bunu. Bularning da bağlarini bilip o'tamiz. Qoroz qancha ekan? 1000 so'm. Qorozning bahası 1000 so'm kemi var. Kemi varmı? Tovuqlarcha? 600 so'mdan kemi var. 600 so'mdan kemi var dedi tovuqlarning bağları. Qorozları da görüp o'teli. Qanchadan bağları bularning? 1500 so'm kemi var. Taza dakan mı je? Çalış mı? Çalış dakanlar ekan. Qancha yaş? Yaşı. Mayski. Çocuğu var. Mayski çocuğlar dedi. Qanchadan bermediniz bozorda? 1000 so'mdan bermediniz mi? Uruşağı bular. Uyrendi mi? 1000 so'mdan bermedik dedi. Daha var bir de yok bu. Var kattası. Bir de çoğun var. Çoğun kança? Çoğu 5000. Çoğunun bahası 5000 dedi. Şundaydı. Nomerini kaldırıp koy dep göğümüzдөр suranasızlar. Dakan satkanların nomerini kaldırıp ötөз esinin. Nomerdi ayting.
0777 menen 84 31 39 nomerine kayırılsanızlar bolat. Bulardan da bağlarını bilip ötüyoruz. Bular bardığı koroz bu. Daken masteygen. Korozun bağısı kança? Bardığın 1500'den kemi var. Yok bunlar 1000'den kam var. Bular 1000'den kemi var eken. Bular uruşup etti. Zatı daken eken. Bu indiklerin daha bağısını bilip ötüyoruz. Kançadan eken? 1500 somdan. Mastek bir koroz bu bular. Mastek korozlar. Çocuğu. Çoğunları kançadan? Çoğunları korozlar. 2000, çoğunları 2000 somdan boluvattır. Hurmatlı görүүчүлөр, mına sizlerge Halmiyon bazarında jaygaşkan toğuk bazarda görsetip öttük. Like basıp bölüşüp koyuңуздар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Саламатта калыңыздар. Бүгүнкү тоğuk bazarда чыгарышыбызды жыйынтыктайбыз.